Sengtuma strike fast seng jepro declare khaigu apro on behalf TPF ningai khlaijak tabogbo TPF ningai ne continue jari khlaijak pigu haipana joto mothano seng most welcome khaigu jodi kebe aprobo seng TPF simina a strike no saklai mani piaba seng strike ne ठीक 6 घंटा नि सकang hor 9:30 o no seng mankha sini buru social cultural te youth YBS song te bri motha obahai klai 5-6 ta NGO rok sing support khlaikha borno belai belai ke pipe hambai marugu sini a sengthuma strike no support khaimani bagai te singbai baksa full involve khaigi boro a sengthuma sobago ongkhamani bagai tabok bahaine jesini o sengthuma strike no kebu sajagai kebu borok singbai baksa khorang tisagai o sengthuma strike go borok support khainai khangke most welcome jotoni bagai hambai strike saklaibu sini kogo na sing jotona sakang na saklaija TPF ni soba betangno je hati dofa no hamjagai si TPF ni soba betangno tini jorati kabang ma support khainai tongo onglok tei biskangtei tomongno o soba go bohaine support khainani basang bai baksa khlai soba basanani kebni bkhatong khangkhangkei borokno sing press ni bitingti saklaigi most welcome phaithung tei borokno sing khabai khobai lamjak soknai o Tripura sal brung gonta every hours every minute no o Tripura peace krikha security krikha obo hai klagi Tripura hani besarok obo hai ke matong mani yakni yoknani bagai sing omte hai criminal logno crack sasti romar gyang khangkai Tripura hani o hani bosong o hani doparuni birman teibu beskang salo wana ma singsa phaitong teibu lasima singsa teibu khairok ma singsa phaitong abne bagaine sing tini 21st khana December 21st November butharjak mani 1 man nangkha tini joratei kuno criminal punishment rejagyako sing nuka khoroksan ronjakha hnai kintu a khoroksani bai op theimani sing incident nuka srai klaikai aro 10-12 jana 15 jana hai borok arani go basagai bulai mani video footage tong te arani go srai ke nukjagai tongo pinaknat hnai khoroksa aro criminal ajagawo basagai bumani boni kok khok bebago sijagai tongo tini oro main criminal logno khoroksafano bai arrest khaijagya ko punish khaijagya ko sangkhana ka criminal no ronani thangkhang khangkai borogni barricade rolai tung borogni Bangali Suraksha Committee abono nogoi police department phiro goi phayo abo tamo ain dunia ro kaise murder khunia samino rona thangmani aro public tung hunai phiro goi phayo abo bo law and order rangkha abni bagai sangabno totally against they selling they aboni selling mani protibade they borokno dakti romoi punishment ronani bagai sang agi saja sengthuma strike 12 घंटा curfew khangke starting si last borok sok samaya hnai abni bagai tini sangoro youth committee hoite tini sang jotoro youth ko thungoi TPF youth ni mothani hoite sang tini declare khaige khana khlaigi ek mas kanai tini ni simi khana te shoni 21-22 48 घंटा Tripura sarkar na sang susugrogu 48 घंटा ni bising pinaknat te criminal oro joto involved tongnai rogno arrest khai punishment romayang khangke 48 घंटा ni pore sengthuma strike continue soliphinai abne bagai khana 21-22 21st te 22nd December 48 घंटा Tripura sarkar no 48 घंटा 48 hours Tripura sarkar no jora rogo somoy rogo 48 घंटा ni bisingo tumungno aro je involved fungja criminal murderer no arrest kai punishment romayang khangkei 23 तारिख go full Tripura 24 घंटा 24 hours sengthuma strike sengthuma curfew continue ungphinai